te ahiki no pitu maranyua na nä mbä yakwa kwanja ndambä å rä re kä horia thimå na kä andä ka ndå kamå hå rä re na ndionire dimia ciå kä rä te cirehe thä no ici irahå ra wa må nyoro dimia rä okerire kwarä rä ria å cio ndå makä rä kambä ä mwe jesi ndä rwaa na kambä ä rä a mwä nayo dimia icio ndaciguire ndaiguire kinya wethwo kwanja nä ceceni bå rå ri-inä njari horo wa atumia nä kä tå tuä kire atä nä tå nyuire ndawa na twanyua caida na tå tiraciara na ndä gå tirä må ndå ciake inyue na mathogothanio ndaririe gå tirä waririe kangang ndaririe nocio warä tie ti må riå rä matigä o hinga no rä å yå waria rä aya meragwo nä tå tumia aya meragwo nä maranyua pitu nä tå tumia aya marerirwo nä wa må nyoro nä atumia nä ngä rä u hetikä re na ngä nau nena atumia rä u ngä no cenene gå kå cikä meragia pitu itikagä ciana cirehe ciana mathä na-inä atumia matikä rä revuengeru kå rä a tio makä aragä rä rio Air hostess no ndiru na kä rä a rä u air hostess no ndiru na ngä ra ona ngä gä thiä gå kä ruta igongona mwaka mwerå nä ngä kwä ra kaå ndå kangä no mwaka mwerå nä kä mekaga njå yå mwe tu ko marindi ngä aci kä harå rå kia guo å guo kä cagara mbagara na må gå rå rä rä yakä ruta na harå rå kagia na taici cia kå ruta kä rä a magego ena mint agathi bathroom agaikia kå rå gwa kamakaigua is that water warm tetera tumi othe othe every side kila mtu yes mama wa mufuto wa kalinda wa mathogothanio wa kila mtu tetea all women yes tigo tweke ate he mutumia umwe wandikwo ni mundu wanywe njohi na kuu barabara atweka ihe ate uma muranga ati mutumia ucio ni ono Airbnb thika na mundu ucio ni mujumbe na ni mutumia utekete kuria Naivasha na gutire mundu okira kumutetera ucio ni uhinga yes hypocrisy ni matige uhinga ucio ni hypocrisy selective dementia yes hakuna mama na kamama. That is hypocrisy on steroids. On steroid. Hypocrisy on steroids. On steroids. Hene ndakigwo murakire na mawiro maingĩ. Twena maundu maingĩ. Rĩu mwana Pastor Jimmy Ngai akũrathime akwe hinya wa kũmĩrĩria. Nĩ tũrũgama nawe ta boy child. Athiĩ mathaa macio arathiĩ nĩ 80. I'll get 80 hours. 80 hours. Yeah, that's good. All the best, Pastor Jimmy. Ndona andu makimutwarira indo hau. Break it. Ararwirira horo, arario arenda gukam loud about cancer. Okay. Okay. That's the vision. Yes. And I mean vision. Yeah. Thank you very much, Pastor. Oh, yes. Yes. Utokiria kunwe mwaka onaguo ni mwaka very interesting. Mwaka ni muthaka. Very interesting. No ni ukuhorera.